الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mauli tukbalna mo ingkaw rumatan maun pahadarat sing kamu haunohono na kamu binaybayan nakabutang serta hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo bahagi sin parbahagian biyahagi kato taniyo simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hatuhan nato Rabbul Alamin daing mga bahagian diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo amunain Quran iban sunnah hawak tu ini insyaallah taala kuma kita niyo daing haparbahagian sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis biay takdun hay ni qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum hatta ya'tiya amrullah. Rawahul Bukhari. Wa fi hadisin akhar an Umair bin Hani'in annahu sami'a Muawiyah yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dhalik. Qala Umair wa qala Malik ibn Yukhamir qala Mu'adh wa hum bisyam faqala Muawiyah hadha Malikun yaz'umu annahu sami'a Mu'adhan yaqul wa hum bisyam. Kadzalika rawahul Bukhari. Mataod lafaz sin hadis habihini in dahanannya ini daing mga parbahagian laung ta diara simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya sampai pa umat niya amin subay nato ini tilusahon marayaw sarta ugon sin tiap-tiap hamuk ng kato taniyo karena in parbahagian ini palsababan ikadawhat nato sin bahagi nato dito haadlaw kana
halom kasanangan, halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tain hadis, panagnaan, doon haon, nagbayta, in hambuok, sahaba, Humayd ibn Abdurrahman, diungog kutod lang niya Muawiyah, naghutba, in kaptangan niya bihay ni, diungog kulong niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nahisiyo-siyo in amoy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in dihilan karayawan, amunay mga sila nagmamarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, na dihilan niya pamaham hapag-akama. Wa innama ana qasim. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ako'y nilong niya, na ako in magbabahagi. Wallahu yu'ti. In Allah Ta'ala in magdirihil. At inendirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magbabahagi, sarta imparbahagian yan, na wayroon dunhan malipas, buat malengkan amurain malipas, hindi mabaya tumayma simparbahagian. Walan tazalu hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah. Masi-masi in ummat ini, amoy in isiyo-siyo rin kanila inanindukanan, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yadurruhum hatta ya'tiya amrullah. Na wayroon mudarat dumatong kanila sahingga dumatong na in pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya, bang dumatong na inadlaw kiamat, dumatong sumampay in mga sila na anindukanan, sindaakan sin Allah ta'ala, daing hapanagnaan nila timayma, sarta amoy in na maugbog sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta piaganggautaan nila, na im mga sila yan, wayroon mudarat sumampay kanilahang sulag uno-uno. Amo ini. Naramik yan in hadis si Karwa, amin riwayat hi Umayr ibn Hani, diungog niya rin sabi Muawiyah, sarta biyayta doon haon, damikyan masi-masilong niya in ummat ko, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummatun qa'imatun bi amrillah, amin mga masi-masi sila nanindukanan, na mamaugbog sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na wayroon mudarat sumampay kanila. Iban di makarihil mudarat im mga sila sumulang, haamin parbahagian diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumagawa wala sila na naimai, na inyaon sahing galaw niya dumatong maun kanila in pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin masi-masi sila tutog doon na amin kakahinang yaon, na tanto sa jawayroon mudarat sumampay kanila. Amoy ni in daing ha mga parbahagian mapatot na tuod ugon, sarta paganggautaan, amin di na to puklasun daing kato taniyuin, biyahagi kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena daing ha parbahagian ini, hambuk daing ha mga wayroon long tamudarat dumatong katuhang sulag uno-uno bang masimasikita niyo, nanindukanan, doon harakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini janji sintuhan na to Rabbul Alamin. Amin dihil sintuhan na to Rabbul Alamin kato taniyo, na piyasampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hisiyo-siyo inag ini anggaw ta kaniya, na nakawa niya imparbahagian niya.
amoy ni. Na in pakaradyaan sing kita, mga katawte manghuran, hakama Islam, in mga ini mataod day nga mga hadis, amoy in si maksi, sin mga pakaradyaan na sabot na to ini. Hambok lang nga mga hadis, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Qudsi, Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Abdi, ana urid, wa anta turid. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. Wa in lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid, wala yakunu illa ma urid. Biyayta ramikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato taniyo, nagbayta in Allah subhanahu wa ta'ala, inagi niya, ipon ko, aun lang niya kabayaan ko. Sartain kamo, aun day sab kabayaan niyo. Na bang kamo lang niya magrida sin kabayaan ko, na doon ta kamo pasannangon hakatanaman niyo. Bang kamo ri magrida sin kabayaan ko, doon ta kamo dihilan kaliruan haamuin kabayaan niyo. Sarta laong niya wayroon damaagad, amurain kabayaan kulong sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, subay hadyain iuurol na to dahing hawakto pa wakto, amuin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin ha Quran mahamulya. In kabayaan niyo, subay siya magtugda iwan sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya sumulang iwan sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tanto inyan katan puklasan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta maglawag kita niyo sing kasannangan janji niya kato tanyo karna kita niyo in nagbaya sing kabayaan na to, wala kita niyo miyatok maun pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yadto, nasarta in pakaradyaan pag-agama, in ini lando maluhay. Bukon siya mahunit, inna dina yusrun. In agama Islam, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lando maluhay. Wala yushadda dina ahadun illa galaba. Wayron hambuok, sumulang, atawa umagpang, atawa mutas dain doon hayan buat malengkan, insiya, ini, daon na hadya siya, hati niya, wayroon sumampay kaniyahang sulag uno-uno karayawan. Bang siya, ini, mutas. Damikyan in Quran mahamulya, nagbayta daysab, wa man yushaqiqillaha, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma yattabayyana lahumul huda, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Isiyo-siyo lang niya. In nagduwarwa, nagsak, sinbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa miutas, atawa nagduwarwa, atawa wala himinang sing ingatan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala, na insiya yan, butasan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Puas daing haamin, timarrang na kanyain, kasabunnalan, daing hatuhan Rabbul Alamin. Mahuli, insiya, nagpiaw-piaw rihababaw sing gumini, wala niya iyayupot marayaw imperdakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tanto na sadyain siya, naglupas sin waktu niya, naglupas sin ginhawabaran niya, na insiya, magbing daharap kaniyain, ini pagsusod niya sin, panglupasin niya sin, karayawan, amuin, mapatot niya paganggautaan,
parbahagian dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyariha dunya ini, amin parbahagian biyahagi kato tanyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Na amo yadto indeng ha mga mapatot na to, jagahan in ginhawawaran na to, sabab in kita niyo ini wayroon mahinang natuhang sulag uno-uno, bang bukon daing hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uusalong sing kita aon pagbaya dihil kato sin Allah ta'ala, aon pagpi dihil kato sin Allah ta'ala, aon doon haon lang ta ini gaos dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumakawa into nasabot yan katantan na aon siya katubtuban. Aon siya katubtuban. Hati niya, bukon siya amuin, mahadi ka kawakatan, himinang sing kabayan mo hinangon, buat malaingkan, inyan katan, aon katubtuban niya, Allahu Ta'ala rain, wayroon katubtuban sin pagbaya, wayroon katubtuban sin pagpi, wayroon katubtuban sin amuin gaos, karena siya in taggaosi sing katantan pia panjari niya. Ano yan? Na, hasabab yan, pagkabiyay ta doon ni nakama Islam, ba't maluhay, Allahu Ta'ala in, amuin, nagbaya, sin kakahinang katan, hipapahinang kato. Yari damikyan in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya, inna Allaha farada fara'ida fala tudayi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Biyata doon ini, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, bunal-bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita niyo hinang. Inhinang ini, Allah ta'ala nagpi kato tanyo. Bang biya din in paghinang na to. In katantan daing kaniya. Daing kabtangan, daing kaniya. Daing hapagpiil, daing dah kahatuhan na to Rabbul Alamin. In waktu ramikyan biyabayta niya bangko, no na to inihinangon, inipapahinang niya. Damikyan in lugal, how no na to hinangon, tiyutudlo kato taniyusin, ini bang siya bukon Quran, sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na to manjari hinangon, makaigdeng ha mga nasabot yan to kata. Kaptangan, sumayring kaptangan, urulon na to, biyayta, sintuhan na to, Rabbul Alamin. Damikyan, inkignot kaywal na to, himiwal sin, pakaradyaan, paghibal sin piyang daakan niya, subay na to, day sab akarun, kabayaan, sintuhan na to, Rabbul Alamin. Damikyan in lokal, bang hauno siya nakabutang na to, hinangon, di na to manjari pindahan in lokal yan. Karena inyan katantan, bang na to pindahan hambukad dya. Sibi hinang nakakuha din nga mga lokal yan, di yan magrida kato tanyo in Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban sin waktu sin paghinang kanya, subay siya pakugdanon hawak tuyaon. Amuan, in subay na to hatihun marayaw. Pinian kita sin Allahu Ta'ala hinang, ayaw niyulong niya pag lupasah in hinang yan. Sababang na to, liupas yan, liupas na to in ginhawabaran na to. Karena hangkan kita riyaak papahinangon hayan, hasupaya madauhat na to, imparbahagian na to, dahil diya dunya inilabi lubahad law akhirat.
Bihan yan. Na, pag-ubos daw niya, naginang in Allah subhanahu wa ta'ala jangkaan singkatan hinang. Amin piyang daakan niya, aun siya jangkaan. Aun siya katubtuban. Bukon kau tumanduko na hadyaroon halukaya undi na kau mag-iig. Sabab aun dahing hamanga, pakaradyaan sin ikaw, amin subay mo ra isab hinangon, inyaon, tungod paparkala sin pagdunya-runya mo. Damikian haaturan da kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di kau makalanggal haamin ini kabayaan niya. Supaya maurul in kabayaan niya, supaya maurul na to, madawhat na to, in rida sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Na aun siya jangkaan sin hinang, aun siya katubtuban sin hinang, bukon kita roon haon tumanduko na hadya, at walong ta, hinangun ta amuin, saputihon ta in hinang yaon, hinang us-us, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway siya nag-aagad, iwan sin kahantap niya, iwan sin amin pangadnal, di makabutas doon hamin hihinang nato yaon. Pangadnal, wayron dugaing pangadnalon sing kitabwat malaingkan, amuin nagpapanjari kato, nagdihil kabuhi kato tanyo, damikyan nagdihil kabuhianan kato tanyo, amunin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo yan. Na ayaw niyulong niya, wahadda hududan pala ta'taduha. Ayaw niyo siya, ayaw kamu limiulakad. Hati niya, ayaw kamu magbaya sin kabayaan niyo. Ayaw kamu mamikilan sin pikilan niyo. Buat malaingkan pabatukon niyo in kabayaan niyo, iwan sin pikilan niyo. Maun pa abin piyang daakan kanyo sin Allahu Ta'ala, labay reng haraak sin Allahu Ta'ala, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pag-ubos doon hayan lang niya, waharrama asya'a pala tantahikuha. Aun deng ha mga hiyaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala, na ayaw kau umatikat, inisumod palon sin haram. Biha, ayaw kamu umungsus maun, inihiminang sinharam karena inhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampa mo siya inisiulang naroon hayan maharam na kay mo sin Allah ta'ala in tiyataka maniya karayawan kato tanyo rin dito halom sin surga. Karena kita nyo inang harami sin ginhawawaran na to himinang paamin piyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Waharrama asya'a fala tantahikuha. Ayaw kamu umatikat, sumod palong sin hiyaram, hatat kala hiyaram kaniw sin Allahu ta'ala, karena inyan katantan, biya na sinagi mahinang parsababan, maharam kato taniw ing kasadnangan na to, dito haadlaw, gana-gana. Amad to mga katawtay manghuran, haka mga Islam. Jari, in kahinapusan niya, ring ha mga pini, sin Allahu ta'ala kato taniw, hinang wasakataan asya'a. Rahmatan lakum ghayra nisyanin, wala tabhathu anha. Aun law niya ring ha mga tinggalan na sin Allahu Ta'ala. Hati nga wala na riya akin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini magpasampay kaniya na im mga yadto katantan bukon yadto kialupahan sin Allahu Ta'ala. Bukon siya kialupahan sin Tuhan Rabbul Alamin, wala kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon sa sumakawa di na kakunahan sing kita niyo urulun lawakun. Na, amo yadto. Bat inyad to katantan pakaradyaan way nakapos pa iddahan bang nato hinangun in kabayaan nato haunono na hinang wala piyang daakan sin Allahu Ta'ala, wala siya nakasud pa haram, wala siya nakasud pa amuin ini
hinang amuin mapatot na to urulon madto-madto, amin pini kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapahinang, day na amin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, na inyad to katantan, mag-urol kita niyo sin wala na kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katantan, magbayad da kita niyo adlaw akhirat. Uno yung bayaran na to dunhan, amo na yung wakto na to naghinang sin wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kamo yan, imbugat niya. Hambuk so, rabiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bunal tuod laung sin Allah ta'ala ibot pawakto in manusia lugi, ibot lugi in manusia illa alladhina amanu, buat malaingkan hindi malugi doonhan, amo rin sila nagparat saya. Sumakawa impagparat saya, subay aon bunga simpagparat saya. Bukon magparat saya, injantong di na kao maghinang simpiang dakan sin Allah ta'ala, di mamarahiyad tong. Subay kakitaan sin Allah ta'ala impiang daakan niya, tungarang kato hinangon na to. Wa amilus salihat, in pagparat saya, subay siya sambuton sin hinang. Amin mag-amal sin amal salih. Amin amal piyag marayaw sin Allah ta'ala. Amo na in amal katan piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pini kato sin Allah ta'ala ipapahinang. Amo na in wiyajib katantan. Amuan in hinang. Amo in di hipalupas sin Allah ta'ala. Hawak turihil kato taniyo in waktu hipapausal kato taniyo, subay na to usalon doon na amin waktu yan. Bukon ini lang ta mamarahin na impag-iman, buat malaingkan subay aun doon amal salih, amo na hinang marayaw. Biya na sin sambahayang, biya na sin puasa, biya na sin pagjakat, biya na sin paghaji, biya na sin pagjihad fi sabilillah, biya na sin amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, biya na sin panabang mo ha, ini taw-tay mangud mo, ini kaluarga mo, day nga mga alta, piyangandol sin Allah ta'ala kay mo ipapausal hawak to sing kabuhi mo, im mga yan katantan, day niyan hatuhan Rabbul Alamin, wayroon doonhan, ikapag daawa na to batin yan kato taniyo, dahil nga paglugto na to bukon, inyan katan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in katan alta sumampay kato tanyo, inyan mustakhlaf sin Allah ta'ala kato tanyo. Piangandol sadya hipapakay kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manghuran na agama Islam. Nabiya din na baha, inaginang sininang, bahasa pag-agama sa wayroon doon, hinang bakkas daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto na sadya sukuton kita sin waktu yan. Iban asumuhon kita sin Allah ta'ala wang may ta na to hinang. Uno ba ini kabay ta, may ta mo hinang, in pagmaulod. Na uno inisambong mo Allah ta'ala hadlaw akhirat. Nakaraka kulong sin Allah ta'ala kaniuhayan. Na, imag panulak bala, piyang dakan sin Allah ta'ala. Na, in mga katan, wala kaya pangdakan sin Allah ta'ala, kita in maglawag, banghisyo in makarhil kato kasandangan haalaw ka na. Ang parito hadlaw akhirat, hambuk na kung anin takakawa rinto, in kawasa kerhil kato ni nato na mausal, in kawasa kerhil ang mga tao taka
kawasariha dunya ini ri na makatawang kato kanya nakita niyo ayupot singgin hawawaran na to mga kataw tay manghuran inyad to katan masya-sya na inambuk-pambuk daing hakakahinang niya na baba yari pakita niyo hadunya im mga nagpakahinang sininang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hari parumatong impagpuasa na to ando magtawbat na kita niyo pa Allahu Ta'ala mamuas na kita niyo sinhinang amuyin wala kaya pangdaakan sin Allahu Ta'ala wala kaya pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli na di matong na isabin waktu na to kin lang tapag patumtum hawaktoy na mura-murahan makatay makita niyo sin patumtum misan da kuman haupo amuyin ando kaylo subay na to pagsusunan hinang na to amin kaya landuan na to hinang sa sumagawa hinang wala kaya pangdaakan sin Allah Ta'ala wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katantan lupas wayron makarhil kato tanyo karayuan na amuyad to in kapatumtum na to mangumbay na ko kanyo katan waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.